Públiku lamenta a internet de Timor-Leste nebe maclau lentu demais. Timor-Leste ohin lorong iha mundo digitalização tambah iha ona desenvolvimento tecnologia nebe tuir lolos bele ajuda ema atu hatene lalais desenvolvimento lao iha mundo. Mai be situação ohin lorong ne utilizador sira internet la sente katak internet sai parte ida nebe fácil no lalais tebes atu hatene sai da mak mundo enfrenta. Utilizador internet sira preocupa tambah ikus-ikus ne rede internet nebe oferece o seu operador telecomunicação tolo iha Timor-Leste la oferece rede internet nebe lalais no efetivo. Utilizador sira questiona katak mas que sira ense ona cartão no ativa ona pacote internet mai be internet continua falha to horas ativa niang remata tere tuir ita acompanha utilizador internet sirnia liang tuira menia hari kona ba jaringan be maka amigusa ya telefoni dalam rumah ya fatin balau dit maka dia no ya fatin balau nebe maka ladun dia wen hira za ia tempo udam ladun dia kliu kona ba jaringan lilio iha fatin nebe maka ita beledehan hela fatin are rural dalam rumah ladun nasi sudiak ba jaringan nebe maka ita uza ya telefoni kona ba ami iha dificuldades ka desafios mega masuro en hira iha trabalho rumah ami atu halo trabalho ni halo lais mai be ami sintian sa dificuldades mai ami hansan en hira ami asuro desafios nebe maka jaringan nebe maka ladiak en hira ami halo trabalho haun ini exigência ba governo Wensa atu acelera lais kona ba fibra óptica nebe maka agora down iha itane larang usa sim card Telkomsel nebe dal rumah baseia ba tempo da rumah situação da rumah sa jaringan dia da rumah jaringan depois Telkomsel kan da rumah ne tambah eletricidade hoto da rumah listrik mate jaringan mos mate da rumah jaringan lalau keda mas kono jaring listrik moris jaringan lao depois dependemos ba udang hoto quando udang demais mos jaringan da rumah lao ladun dia lao sao det karik ba ema hoto pasti akarak jaringan ne dia karik ba haum pessoalmente haumus akarak acesso internet tu nebe pasti ba haumus akarak jaringan dia para bele acesso internet sirane suzera hela kata karik ba oin ba governo bel hadiamus iha rede internet di Timor-Leste ne hudine ba laos ba haudet ba estudante iha numus ba funcionário sira ba ema hoto tu bele acesso internet la ho dia jaringan ausente sa toran liu sim semengira halo be trabalho rumah atu buka be matéria rumah atu halo be an trabalho jaringan sa toran lima barak sa ladung confortável ba be ami atu buka be matéria harus recomenda det ba governo kata sebele monta be fibra óptica ne be mak sa diak me ami atu ne ambele utiliza internet ni ho lalais tamba agora lang kan ito tu usa telefone to nebe ita karak ne sa buka sa matéria rumah ga nonton ga qualquer ita precisa sa jaringan lalais li ne para ita bele senti confortável ya diline jaringan dia so que ya forma ladung sada ya forma por exemplo ya be bikeke usu sirne ne maladung lao dia masih ya be diline lao dia atau det ba governo kata jaring be internet agora moderno kala moderno be internet importante ba be povo ne be area rurais prato bele tuir be saída moderno ya nação ser selok niniang parsira mas lok sernya noi sesuatu mundo idane mak importante. Durante ne comunidade sira utiliza rede internet husi operador telecomunicação hanesan Timor Telecom Telemor nomos Telkomsel Lucio Korea Maritu da Costa Zemeng